Na ovom prostoru su se orkestrirali prirodni ambijenti kao što je vodopad rijeke Plive, zatim historijski urbani ansambl od najstarijih vremena naseljavanja Bosne i Hercegovine do novije historije. I to zajedno čini jedan ansambl koji ima izuzetnu turističku vrijednost i zbog toga se Jajce ubraja u veoma važne turističke destinacije Bosne i Hercegovine. Iza mojih leđa se nalazi jedan od 12 najljepših vodopada u svijetu. Jedini vodopad u svijetu također koji se nalazi u centru grada Jajca. Grupa investitora udruženih sa određenim političkim grupacijama iz Jajca je došla u Jajce s namjerom da izgrade ne jednu, već dvije mini hidrocentrale, nekih 300 metara od vodopada iza mojih leđa. Upravo ovdje, na desnoj obali rijeke Plive, planirana je gradnja jedne od dvije mini hidroelektrane Pijavice. Ta mini hidroelektrana bi jednim dijelom vodu odvodila sa samog korita rijeke Plive i tu vodu vraćala ponovo u korito rijeke Plive. Ona direktno šteti koritu rijeke Plive, ribama, vegetaciji, sedri koja izgrađuje i samo korito i sam vodopad. Druga mini hidroelektrana nalazi se na jednoj višoj, 100 metara višoj lokaciji, na upravo ovom ovdje lokalitetu. Radi se o još opasnijoj mini hidroelektrani. Mini hidroelektrana Elektrobosna bi direktno uzimala vodu sa Velikog Plivskog jezera kanalom dugim 3,5 km i ta voda ne bi se nikako više vratila u samo korito rijeke Plive. I ta voda koja bi inače išla na vodopad ne bi išla direktno na vodopad, već u sasvim drugu rijeku, u rijeku Vrbas. I kao takva ta mini hidroelektrana direktno šteti vodopadu rijeke Plive. Naš vodopad koji se nalazi u centru grada i koji se smatra jednim od 20 najljepših u svijetu. Znači, to je jedini vodopad gdje u stvari se jedna rijeka preko vodopada ulijeva u drugu rijeku. Bi ovim ovakvim tretmanom i izgradnjom mini hidrocentrala bio svakako ugrožen. I možemo reći da ne bi bio ovakav kakav je sada, kojim se ponosimo i koji nam je u svakom slučaju turistički potencijal. Bilo kakvim djelovanjem u smislu gradnje novih hidroelektrana na ovim prostorima, mi ćemo izgubiti ta područja i izgubit će svoju atraktivnost i zasigurno ćemo žrtvovati turizam da bi proizvodili određenu hidroenergiju. Najznačajniji turistički potencijal grada Jajca jeste upravo splet ili povezanost izuzetno značajne kulturno-povijesne baštine u jednom prirodnom ambijentu koji okružuje sam grad Jajce, prije svega kroz sliv rijeke Plive i sliv rijeke Vrbasa i zajedno pravi jednu izuzetno jedinstvenu kompoziciju stoljetnog razvoja čovjeka i egzistiranja čovjeka na ovom prostoru u skladu sa prirodom. Jedna i druga sedra su veoma bitne jer one zapravo čine kaskade u riječnom koritu, a čineći kaskade onda se voda preko njih preliva u obliku veoma impresivnih preliva, zatim vodopada i manje kaskada. Time obiluje rijeka Pliva koja je na uzdužnom svom profilu i staložila velike količine sedre u paketu negdje pri ušću oko 200 metara i na vodopadu koji je visok negdje 22,5 metra. Ovo je sedra. Zimus je nivo vode bio do ovdje
I evo vidi se šta je napravilo. Znači sunce mokro, evo pogledajte. Mokro suvo. To je to devastiranje koje se dešava. Voda je bila dovde, evo sad je sunce ugrijelo, evo vidite šta se dešava. Otkida se u komadima. Evo to se vidi. Ovo je devastirana sedra. Znači, nekad bila mokra, sad suva, evo, to je devastacija. Sedra bez vode. Ovako komadanje i obaranje sedre može nastati i zbog antropogenih djelovanja, iz razloga što se uzmajući vodu, višak vode ili veoma velika količina vode za potrebe hidroenergije, korito može ostati suvo, kao što se to desilo 1994. godine, kada je za potrebe veće količine električne energije u ratno vrijeme trošena velika količina vode, onda je došlo do obaranja sedre, pa su tada nastradali i vodopadi u samom mjestu Jajcu. Vodopad rijeke Plive je svojevrstan turistički magnet. Bez vodopada rijeke Plive nema ni turista u Jajcu. Bez turista ograničen je privredni napredak općine Jajce kao takve. Od mini hidrocentrala jedina strana koja ima profit jeste vlasnik, jesu investitori. Od vodopada, od turizma imaju i pojedinci, i privrednici, i cjelokupno jajačko i bosansko-hercegovačko društvo. I naša zemlja zajedno sa Plivom i sa Unom čini riječni biser, što bi se kazalo, Bosne i Hercegovine, i u tom kontekstu njih bi trebalo sačuvati kao prirodne atrakcije, a ne za bilo kakvu antropogenu upotrebu. U vezi sa tim moram istaći da orkestracija prirodnih elemenata u koje očito spada i rijeka Pliva, zajedno sa antropogenim ansamblom Jajca, predstavlja nerazdvojnu turističku cjelinu i kao takve predstavljaju biser razvoja turizma u Bosni i Hercegovini i u isto vrijeme one predstavljaju turističku posebnost na kojima bi trebalo graditi budućnost Jajca, a rijeku Plivu sačuvati od njene dalje uzurpacije.